Haduk lai senam suspend ke WPP ya ubah adal bat norum harengkat ki wepat ki saumut. Kublai pi ki parlo ki bajupet ya ki video ha kanaka channel utip lang channel. Ka Voice of the People Party lani WPP kalau suspend ya ubah adal bat norum MLA jongkanot selong nak bentah lai senam kenti. Kat kum ki kubor laya tu. Bala suspon ya dah ka bakeno ba uyat persya ya ki rekom trekam jongkane ka seng san pertai lani ke WPP. Hakashiti kebelasoi da Dr. Kara Edson Vice President jong kate keseng lapen sngau ba keseng kelapa ya kashiti chu ha ka khat wetrik lebar arjar usan bad hadin kata keseng kelayo ya kejubab na utei UMLA bad laong ba kejubab jong kam siam lapen I setia ba usngau babe halor ke jingle jong Henry kepen I ba ukwa banilek persya ne ya pen ibor bad kerukom penyat jong keseng kumta hadin jong kajing keren ke basani bha larai ban suspon na ka benta lai snem kenti bat ke basdang nadu ke arp so terik lebar arjar upsan bat hakite kisnem unum dei udikot jong keseng bat unum bat ya kano kakam jong keseng bat unum mi khmat ya keseng ha kano kermesan bat lai jing mutlu iu ba unum keren ya kino kentien ki ba penbut nam ya kate keseng san bertai lane ya ke WPP hakwe pat ka hukum lapha ka jing tibru sya uba snarbor lalu imti jamir wilston sosyang baduba rich in business marwen hakaba ya kiteru la suspon na kaseng kadahdu bandarai da kumwe pat da ka state executive committee le se kum ki pajba nilai I ya ki ai ki ba uba adalbat ulale ha kane ka snem kamtam hakabede bat kane ka MDC election ka padang syudep Hatu kum ki pajba kamtam kinong kersan jong ke WPP ki sngau kumno halor jong kene karai jong ke WPP ban suspend ya uni urang ba lai snem kenti hatu ki sngau ya hab dem mat kene karai jong ke WPP pila ban komen ya ki sngau jong pi hapo comment section wat klet ban subscribe ya kene ka channel na bentak ki wepat ki video bangin sapeni kublai